family is excellent Wali Nangro, Tunku Hasan Muhammad Ditiro and his family. Next is the leader, the independent Aceh movement, and they are also candidate for Governor of Aceh, Haji Muzakir Mana, and candidate for Biring Region, Tunku Bata Franco, and our leader, KPA Wilayah Bataile, dan Ketua Mualimin se-Aceh, dan juga Komite Peralihan Aceh Wilayah Bataili yang terhormat Tunku Darwis Jinip. Bintang gulun pusaka Nangro nesah kebumo Aceh merdeka Ijamira megare bine nanam gare bine bendera warna hitam dua gare berkrek ke putih gare mewarna megare hitam memaknai rakan Gutayo kenang jasa syuhada putih gare memakna tak suci dekat perang sabi syahid nafahna bintang bulan batang kamu Islam ke hukum dum asa bangsa